Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menda kasngi ka arp khnai tari ya yong arja arpasan katnan Animal Husbandry and Veterinary jong ka Sarkar Meghalaya kal aitino ya ka jaka oddo na slaughterhouse kabadan hakashnong demthring shaka Jaintia Livestock Butcher Welfare Association bat kador bashnong demthring Western Hills makin penya ya ka jaka oddo kadkum ka juk ka minta dak bakhot ka suba ya ka jaka shodo ne ka by species abata lashna da katnat jong ka Animal Husbandry and Veterinary jong ka Sarkar Meghalaya lingba ka central scheme kabahanyo klur tam ai bad la play kani ga jaka oddo do uba al hek menteri ketanat and veterinary ha khat khanai tarik no pra jong usnam arja apulai bad dang menta kasngi ketanat Animal Husbandry and Veterinary kan aitino kani ga jaka oddo ringkat MOU shaka Jaintia Livestock Butcher Welfare Association bad kador bashnong demthring Western Hills ban penyat yaka ya kani MOU la IT da Dr. M. Kharshandi Director and Veterinary shaka Jaintia Livestock Butcher Welfare Association bat kadar bashnong demthring Western Hills hagajina lang I Dr. WMW Khongwir Joint Director I Dr. A. Khan Deputy Director Dr. E. Pasa Assistant Director bat ba ke maulong EECEW AH Veterinary Juwai katba nakalang Jaintia Livestock Butcher Welfare Association lawan ban shimti yakani MOU da iba Lewis Pertu President bat iba dayu langki rengklam General Secretary ka Seng katba nakashnong dem thring pat lawan shimti yak MOU da uba Elward rengklam rangba shnong bat uba Touch Wamiki rengklam Secretary ka shnong nadu kani ka sngi kani ka jaka shodo kelas dang ban trekam bat karukom shodo kalong ka bakhot ka suba namar kilaha ban bot katkum ki kendan an kiba katanat and Veterinary kalabu hashwa bakin shodo eki masi niki snyang ladai ban pet banya ashwa shaki doktor la umasi ne usnyang bakin oddo unlong ubashat baklan ni ubabit babiang habaki brio kin bam badru bakin long kibali akhot bin babin Kumni banyak pemimpin ni kam kabedi nak benta ban IT no ya kani ka project bani ka so house sya inamondo jong kani ka thal hoi kumbasu penkan mau bakani ka project kadi jong ka central scheme hi ka bahat jong ka nabat ngiyo da kalon na ka nabat ka ba how system kumba how system khalal khalai nangta terbenselang ya kakam kamu lapai harus ne mah jak sapsau je haji nangta kalau nangnya sakmat kata kajing pentrei ya kan ka project je suamanya sakmat ro naso ban petau kajing songo ro iba nolong dong engineer bapet ya kan ka project tak hadu pengenayang kumnya wala kalau ada penjang katukan isnem mulai ngilang yo berkala kelti bangin yo banyak yang mentah ya polis mo ni direktor di Pelawan Tenang nakapentakan ika por nakapentakan ika si banyak menyedon lengkap akan ika si nakapentakan ika kamang winya penbet mbak kini ki bansimti ya kan ika project tinggi dan lengkap ro i Dr. Khan ibadero i deputy director nopo directorate je tinggi dan lengkap ang Dr. Pasa di Assistant Director naga poultry apo directorate i tinggi dan kat bagi ni officer kibanang ni napo jawai je i ba maulong como engineer je naso ban pembau ka sunggo naga benta i wahesh nong jong ka song apo dem tring i ba ring klem i bangilih kenju lakatu kan ni senyam katu kan ni por ngilapan ya penbet ki kam ki jam naga benta ban yo ban selang no ya kani kam ban IT no sya kajing punya jong kino hodo ha kani kan mat kum juru ya ki weipat ki rangba ki badi naga liang kum ki butcher association jong ni ka Jaintia Butcher Welfare Association naga liang ka cattle dan ni ka masi mat kum juru ki pek ki siang ki bangila banyadan mentalang ha kani ka por ngiru ngi nyadan menta ha ka bangin penpen naga benta Syuaba pin sedang ya kakam, kamu minta syuaba pin ot ya kamasi, jadi syuaba pin ot usnyang, kamu tarhab dan kata lagi,
pek tikena la kalong ka ba syai ka ba klan ya dia nak kata ka masih ka bang ngin on ka di bandan ka ba ka di nong ka ba syai ka ba klan ka ba mdon kanu ni pang na kata daw na galyang di bio insta di bio ya ofsa di ban pek akan di jaga na ka benta ka duty joki kalong bale ban pek so ban on kata ka di anti mortem ba hadian bala de oja ka doru kata ka di ka post mortem ban pek ba ka do ka biang na kambiang so ba kan le segi pai ba pakin ba ti tang kita hi nga suka ban bisai ti ka jing kerpat na kalyang kejongi na kalyang department ro kolong ba minta ka singi IT ka ni ka project ka jing punya ka jong ti ti ngiru na kalyang jungi ni kermen ba ka ni ka project ka mang ye kiu sa kang pan kamta makan nong ka jing mentoi na ka ta jong ti baro hat na modal ha ka ni ka than ha ka ni ka jaka ka ni ka sunong demsing ba kumjuru jo ka than jo ka region dia hi baro hoi hadian bakilai iya kan nusa ka jong hina kan iya jaga kamot iwai pat ki sabut ya kata nusa ha ka bakiru insyaallah kom bakile ha kan iya jaga tina kata law maka jing tu jong i kalong to ya tresitam ya kit kya ya kam ya buat ya ki kendon ku mangilai bu ku mangilai penben kendon kata ka jing ya ku mangilai te ha kan iya kular ka kan iya MOU aplik na jongi ba ka jong ki ya kamot ngin ya buat ya ki ba mila ya menjur bangin punya jaga nika soho house ye ta na kaliang jong iru ni kapa kajing odo hang ne kanlong ka bai biang ka bai tanat kham tam e nama na kaliang ka jong kat kum ha ka imlang ka salang apa kajing don kam jong kata ka food safety ru kamang ide banyo ya ka do ka ba khu ka ba suba ide na kata ka daw ba ngiyo ban seng ban te ye ni ka jaka ka ba kanlong kum ka duksa na ka taki ru kipara nong odoro bakin bu jeng nukasa bakin yo ban odo kum hagi ni kita bakan long ka bakhui ba suba naga bentaki nong ba ti kawai ka mga kwa no hani ka long ba nakaliang kani ka Animal Welfare Board of India ro kataru kata ka don ka eka ak hang to ka ba kado bale ba nada pisho e kado la penyap ik masih la penyap ik sedang kadi banyak kat kum ki kendon kata prevention of cruelty to animals. Tina ta daw la bu kanang badi ban sna digi ni solar house kanang badi umdai ban supunya pathar ne ban supunya ha ka rukam ka bam isna na makala ban kata bade ya ka jing ya kata wi on ka cruelty ye ha ji shan nang na kaliang ka sokar india kala maham kala manai gini gi borhan tina kaliang ka sokar jong iru na kaliang ka department jong i mentang ila persang ro banginyo igi scheme haman lagi distrik banginyo banbu ya kini kisal house ham tam banginyo banyo baliban ai kata kanuk saru nikwa ba kani ka project kanyo ban sang no kanang ba kanlong kum ka ai ka identity na ka benta ka jilon kam ban penithu pat segiwe bakinyo ban tre kum ya kini ka project nang ni sakmat hakwe pat ki jaka te nakaliang ko mga personal mene kani ka project kani ka bangiyo naka nawat scheme kata ka kalong ita jingyo ya kata ka jingmang ya kani ka project ko sa kani ro ka poy kumbang ta nuclear tam te laslang ya ka kam kalaya kum tu te nakaliang ka department hadin bangila yo ban pendep ya kani ka project te kaladon ka jing berkat bangi dei bangindon kata ka jing ya IT no sya kino odo jong kani kathan West Gentia Hills. Ansgaban ay kublay i DVU jungi ba long i chairperson ba penya ya kani ka jingya lang ka ba bitpor. Ansgaban ay kublay ro ya i director wadon borom jong ka department i deputy director sar Kongwir i bala joint director the joint director sa Kongwir, Dr. Kongwir. Iwa la janan lalong kum perlok ubaya chane menta. Msngudai shu kum iba ya jingan. Namar ba lengba jong i nilala ban penurlong ya kani gasngi. Hangi kum gasnong ba kinong odo kadai gasngi ka bakraw. Ban gasko ban ay kublero ya i Dr. Pasa Pat ya sar maulong ibalong uwe na research uban kumno ban penyak ni kani kam hangni balong i engineer jong ke department
Panas ngoban ay kublay kalumro ya kiwe ki bangam dala ban khot kiteng. I ngoban ay kublay ro ya ki seng kinong odok masi bat ki seng kinong odok siang. Bat kumbala lam prangda isar hongwir makadon ki history ya kani ka jaka ka ba nadu basdang ka tad hadu mantagasngi. Ti lada kamdei ka jing tre borba jong department ni nakaliang jongi ni let's say ngi nampoy ya kani thong ka ba singaw sorong ban ong da ka taga kantin ba hangni ha ka snong jongi ha kani ka West Gentia Hills jongi ni don ya ka jaka odo ka ba laay kerpang da ka department ka ba nakabenta ka ni ka juk ka jongi ka ba ngi don kam ya ka safety bat ka balong hygienic kabang ngila bandong ba kado kabami na kani kajaka nang nisprang kandai kado kabati kena ba kinong bam kanamdan ka jing mala ni ka jing mensa yes ngo banay kublay sisin nilang ng department o kiway pat ki officer ki ba sedang ye ni ka kam ni kirom la ban klet ye ka jing senyang jongki but ya ki minister nakibriw jong government kebetulan kebenta ke bakrau kumnu ban pelaj ya fon kumnu ban penyaj ya kini kam haduk bakalong kumni kumbakalong bat nguru ban ai kublay ya kinong kit kam jeng ke snong hiro ki bana du mensua ki wahe snong kirang ba snong ki ba mensua ki dai maki ki mau jam ki baya prolenti kumnu ban penpoy kini thong Direktur la batai ni nilai usngau pan kumnu ni projek kasdang bat haduk ni kasni kumenta dia ni kasni kumenta ngi wan hang ni hawangi ngi Hanover tani ngi ai tino igani ka projek sha ki shinong bat sha ki nong oddo namar pila de biasa ni ka MOU pila tip hi ka ka ba don hang to mo pila tip bat penyaj agani kat kum ka ka to ka ki kendon ki ki to bangi ni ya sai ni la ya sautu lemba kitu ki MOU bat kumbala ong sakman lada don kino ki jing syam kemen pentip bat ngin ya trailang kum ka department ka snong bat ki nong oddo di nakaliang ka jonga kitang kini ngan kitbok kitwer bagani ka jing tray hang ni kanong kabaya sakman bat kemen kanong ka pasiso bagi wei baro kinong snong kinyo ban bami takado ka bakhut pasuba ka ban mi lang bagani ka jaka itang kumtahi kasibun dimantangin ya Hanover ya kiniki MOU